Ndagushimiye wowe ukurikiye ibiganiro bya Garagara TV, wakoze guhesha agaciro igihe cyawe ugakurikira ibiganiro byacu. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho, ndi Ishimwe Josue Maripaz. Kuri uwa 23 z'ukwezi kwa karindwi 2025, inkuru ikomeje kuvugwa ni ya Minisitiri w'Intebe mushya kuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize Dr Justin Nsengiyumva. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yarasanzwe ari Visi Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu. Mbere yaho yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi kugeza mu mwaka wa 2008, kandi nanone yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi ndetse n'Inganda. Minisitiri w'Intebe mushya afite ubunararibonye mu bijyanye n'ubukungu, yakoze imirimo ijyanye no guteza imbere amategeko ajyanye n'ubukungu n'ibindi bijyanye nayo. Mbere y'uko aba Visi Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu, yakoze mu Bwongereza aho yari umujyanama mukuru mu by'ubukungu muri guverinoma y'Ubwongereza mu biro bishinzwe imihanda na gari ya moshi bizwi nka Office of Rail and Roads kuva muri Mata 2016. Yanakoze kandi nk'ushinzwe ubukungu mu ishami rishinzwe abakozi n'izabukuru muri guverinoma y'Ubwongereza kuva muri Mata 2014 kugeza muri Mata 2016. Kandi yabaye kandi umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi hagati ya Werurwe 2008 ndetse n'Ugushyingo 2008. Yabaye na ndetse umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi hagati ya 2005 ndetse na 2008. Yakoze kandi nk'ushinzwe gahunda y'ubushakashatsi muri Refugee Action hagati ya 2009 ndetse no kuboza 2019. Afite impamyabushobozi y'ikirenga mu bukungu yakuye muri kaminuza ya Manchester nk'uko nabivuze hejuru mu mwaka wa 2011 kugeza 2015, kandi nanone afite masters mu bijyanye n'ingamba z'ubukungu n'imicungire yabwo yakuye muri kaminuza ya Nairobi, n'impamyabumenyi y'igiciro cya kabiri cya kaminuza y'ubucuruzi yakuye muri Catholic University of East Africa. Iri shyirwaho rya Minisitiri w'Intebe mushya nk'uko itegeko nshinga risobanura ko iyo Minisitiri w'Intebe yeguye cyangwa se avuyeho ku mpamvu iyo ari yose hagashyirwaho undi mushya, bituma n'abagize guverinoma begura cyangwa se hakaboneka guverinoma nshya. Iyo Minisitiri w'Intebe yavuyeho biba bivuze ko na guverinoma igomba kongera kurahira. Kuva mu mwaka wa 1994 kugeza muri uyu mwaka wa 2025 amaze kujyaho ba Minisitiri b'Intebe barindwi bakurikiranye kuri ubu buryo. Faustin Twagiramungu kuva ku itariki ya 19 Nyakanga 1994 kugeza tariki ya 31 Kanama 1995. Pierre Celestin Rwigema kuva ku itariki 31 Kanama kugeza ku itariki ya 8 Werurwe mu mwaka wa 2000, mu gihe Bernard Makuza kuva ku itariki 8 Werurwe kugeza ku ya 7 Ukwakira 2011. Ni mu gihe Pierre Damien Habumuremyi kuva ku itariki ya 7 Ukwakira 2011 kugeza ku ya 23 Nyakanga 2014. Anastase Murekezi kuva ku itariki ya 23 Nyakanga kugeza ku itariki ya 30 Kanama 2017. Dr Edouard Ngirente wari uriho kuva ku itariki 30 Kanama 2017 kugeza ku itariki ya 23 Kanama 2025, aho Minisitiri w'Intebe mushya Dr Justin Nsengiyumva yatangiye imirimo ye kuva ku itariki ya 23 Nyakanga 2025. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Utangiye bizinesi nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora?
fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarangi n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze, fungura idirishya rishya none urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart packaging, perfect solutions. Ubuzima ni nk'igitabo cy'amapaje menshi. Guhitamo kugera ku byiza bisa nko kubumbura ipaje y'ingenzi muri yo ugasoma ibyanditseho. Bajya bavuga ko amahirwe aza rimwe mu buzima. Ntahuje n'iyo nyito, navuga ko amahirwe ahoraho. Reka nkubumburire igitabo cy'amahirwe none. Haguruka Business Center ni igitabo cy'amahirwe wakoresha none. Bakwigisha gukora amasabune akomeye, isabune y'amazi, isabune yo muri toilette, shampoo, sirage, amavuta yo kwisiga akomeye, gikotoro ndetse n'ay'amazi ayazwi nka lotion. Banagufasha kwiga gukora buje, imigina y'ibihumyo, kubihinga no kubitunganya, gukora jus zitandukanye yaba iyo wakoresha iwawe mu rugo ndetse n'iyo wasangiza abandi muri business, gukora amarange, kuyavanga no kwiga kuyatera ku bikoresho bitandukanye, n'indi mishinga myinshi yagufasha mu iterambere nk'iyi koranabuhanga rigezweho, social media management, declaration na serivisi z'irembo n'ubundi bumenyi bwagufasha mu iterambere. Abatabona umwanya kubw'impamvu zitandukanye z'imirimo bakora mu bihe bisanzwe nabo turabafasha, kuko hari serivisi zo muri weekend na serivisi z'iyakure online. Bakwigisha gukora imishinga itandukanye ibyara inyungu ndetse n'uburyo buhitse bwo gukorana n'ibigo by'imari. Reka nkwibira ibanga, niba ushaka gutangira inganda nto cyangwa inini, ibanga ni muri Haguruka Business Center. Bagufasha kwiga aya masomo yose ku buryo bwiza kandi vuba. Byaza umusaruro amahirwe yawe uyu munsi na Haguruka Business Center. Waduhamagara kuri 078 167 167 2 cyangwa 079 40